Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje okhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje ngizoloke ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke ukuze ngingakuphosti lezi ndaba ongakwenza njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke lithi-ke laphana-ke uMlisa-ke useveze-ke umbono wakhe-ke nge-M_K laphana-ke umbono-ke othusayo-ke uma ngabe ulalela-ke impela, kodwa-ke angifuni ukuthi wezwa ngami-ke mina-ke phela nje into engizoyenza nje ngidlala-ke ividiyo-ke uzizwele wena-ke. Sengicela kuwe laphana nje masuyilalelile-ke le vidiyo lena ungene comment section for usho umbono wakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke bese ucindezela nebhathini nje usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje okhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi ngilethela-ke nezinye-ke iy'ndaba ezintsha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke. Nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Nawo umbuzo, inkemba yombuzo lo. Ithi ngicela ukubuza Mnyeza, yini irole kaZuma kwi-MK uma engavumelekile eParliament and angeke ebe upresident? Yini ebalulekile ngaye kuleli qembu? Anguphendule kanje ngendlela yami, noma uye mhlambe ngafika nowakho umbono. Ayikho into etheni kade ibalulekile ngeqembu ngoba kade kuvotwa, kwakuvotelwa umuntu as an individual. Omunye uzothi nginamanga kwakuvotelwa iqembu ukuthi lizokhulula umuntu omnyama. Kwakuvotelwa umuntu ngoba iyathi uma ngabe ivotelwa MK ivotelwa ngoba ingekwaZuma, singaziwe istructure sakhona. Istructure sakhona inakade sakhiwa manje, abantu bebengabazi abantu abazoba represent eParliament, representative members. UJacob Zuma was deciding leyo nto leyo. Akekho mhlambe kuthiwa kwahlala isigungu esithile kwaba nenkomfa noma kwenziwani ukuthi cha osibanibani siyabaphakamisa ukuthi baye eParliament. Uyena kade ezenzela ngendlela yakhe nababonisi bakhe. For example, uDr Hlophe, uformer judge Hlophe, naye uyakubeka ukuthi wayeyophuzitiye etyo advisor legally, wathiwa nayi vacant post i-free, siyakukhiphela, wathatha wahamba. Baningi nje abanye badonswa even no Papa Pen, utato edecider. Kulesi sikhathi-ke angazi kusele igama nje ukuthi into ngoba phela nakho ya-create uJacob Zuma since engakwazi ukuya eParliament engeke futhi abe upresident again. Igama ukuthi yakhiwe uJacob Zuma ngokwami umbono, ngokwami lokho ngina njalo nenkinga zenu.